Oro ringi ni ndacokereria tata wanyu wa Ngogoyo Eunice Nyambura N. Ni mwihoko wakwa ati haria hothe muri athikiriria akwa arumiriri akwa muriega na Ngai nyamumenyereire. Ni ndacokereria muthenya wa umuthi ni tondu ndienda twaranirie umuthi ndenda twari uhoro wa ki niki gitanaga mundurume on niki gutanaga on mundurume no akwona na we mutumia na arege gutuika turned on no akwone ora mutumia ona kendaga wikana wone mundurume ucio ona ndari na mudi nayo ona ndarakubatara yani no ona mundu ungi ukona ni atuika turned on niki gitanaga mundurume on ukona mundurume ni arenda ndamurano ukona mundurume ni ambiria gwikata ni ambiriria ku desire gwikana niki kimutanaga on ni maundu mariku matanaga mundurume on undu ucio niguo ndenda kwariria ha muthenya wa umuthi ehi we mundurume urerorera ri tondu ni ndamenya ndi macambiki maingi muno ma menri ni undu uriku ugutanaga on we mundurume no nyende kumenya thini wa comment section ujire ni undu uriku ugutanaga on we mundurume oro ringi ndimunyite ugeni thini wa channel ya tata wa Ngogoyo ni ndacokeria oro ringi no toria ndimwiraga na ningenaga muno ni tondu wa urumiriri wanyu kuria muno magirira muka follow muka like muka share muka subscribe ndimwiraga ucio noguo uteithira munene mungiota kuhe itikira itugo cia ku like na gu subscribe thini wa channel ya tata wa Ngogoyo joke ndimurikani ni wega kuhinyaga kengere nigetha hindi ndekira video ri ugakinyirwo ni notification ati tata wa Ngogoyo ni ekira video na ndarehe video gikorwo ni atuika uteithio hari were ni wega guthi uciana mundu uri ungi nigetha nake atuike wa gwika ate nigetha onake atuike wa guteithika so the moment I upload a video wahinyaga kengere ni gukukinyira it will notify you ati tata wa Ngogoyo ni ekira video nawe wamenyita ri witikire gwika ate go share to as many people as possible ucoke wiki ati ucoke ni wega werorera video ri tiga kwiroragira video nuthu wiroragira video ugeka ati ukarikiriria nigetha uhote guteithia tata wa Ngogoyo tiga kwirorera video ndaiki emwe ni wega wirorera video ukarikiriria na kuri arata akwa ari othe miroragira mari diaspora Ngai amurathime muno tondu wari wanginyi ari manginyire makahurira thimu makaraniria nani Ngai amurathime muno na mwike maundu mega ni wega ni tondu andu ari mani encourage makagira tata wa Ngogoyo ni uraruta wira mwega wira uraruta ri ni cokanirie misi ni wakite misi mingi muno ni rugamite misi mingi muno ni ngenaga muno ni tondu andu ari othe manginyagira hasa andu diaspora ni mahuragira thimu makagira tata ni uraruta wira mwega thi na mbere na kuruta wira ucio na Ngai aguteithie na ni ngauga ni wega ni tondu njuga ona korwo no njuke ha tu ni tondu wa mundu umwe ateithike kiu ndikio ikeno giakwa so ndimwire atiri ni ngenaga muno ndaigua ni hari mundu urateithika hindi tata wa Ngogoyo oka haha ngamenya ati ndurutaga wira wa tuhu at least hari mundu ndeithagiriria karibuni sana na muigwa muri hari hagirire otoreda ndauga umuthi ndenda kwariria uhoro wa what turns a man on niki gitanaga mundurume on ukona mundu ucio ni atuika on few mundu ucio ni atuika turned on few mundu ucio tu areriritio gweka ati areririe o wikana ni undu uriku utanaga mundurume on undu wa mbere uria utanaga mundurume on ni mundurume ucio ena mutumia kana ena murata ureka ati ura initiate kindu gitagwo ndamurano mundu uronia mundu meti ni arakrevira ki ni aramukrevira ni aramwirireria yani ni aramucumikira mundu minyetanaga on muno ni mutumia wa muthemba ucio ati ni ndi tata wa Ngogoyo ni ndonia mwendo wakwa ni ndiramukrevira ni ndonia mwendo wakwa ni ndiramucumikira gutiri undu utanaga mundurume on to ucio mundurume ucio ni igwaga ari handu hari hagirire akaigwa ari handu hari araigwa endekete yani akaigwa endekete akukoro ena mundu urainshoti ki ndamurano by the way reke indi mwirere mwatumio na ithini tutigage urimu wa gutinda twikuboe kithite no wakwiri no mwaka mundume oke akwira ni arakwenda onawe ndwa ikinya ria guthi ku initiate nduthi umwira ni urenda thi umwira ni ndoka ni ndirenda ni fataire ndi munyotu ni ndirenda no ru ati no mwaka ida mundume ari uka initiate sex no na initiate ni wambire kumugiagia hau no rimwe ugicoracora gathi nitakana gasada ndi tu uria twacora gathi turia nini ukiaririo no uracora thi andu ni magimarire ongikorwo ni urafatario ni sex ri ongikorwo ni urafatario ni ndamurano ri ira mundu waku ni urenda taru ni ndi tata wa Ngogoyo sincerely no korwo ringi ndina mundu waku
wakwa haha wona ni ndirenda bibu ni ndigwa ni ndimunyoteire nyambirie gwitwa ndiretwa ni undu waki akiri wakwa ndina right ya kumwira atiri na ni ndirenda aboti undu uri oreka ni twambe tuthie uhingirio ndireka ucoke uthie na mbere na undu uri ogwikaga ndina right ya kumwira ogwo you initiate mundu meni akenagio muno ni mundu muka wothe kana ni mutumia wothe either muiretu ura initiate kindu gitagwo ndamuro tigwetire ati mundu no hindi akwara hurire hindi na mundu no hindi etiate hindi mundu no hindi aku approachire asa onawe mu approach by the mwira ni urenda mundu meni akenagio muno ni mundu wothe ura initiate ndamurano na akamuoni ati ni aramukirevera ni ndiragucumikira ni ndirakwiriria ungionie mundu meni uramwiriria kengwire ona ndumenyaga muti urugamaga atia uramufuta kona muti wihandite kwihanda ni tondu waki ni tondu mundu ni wamuonia ni ureka ni uramwirire na ni uramukirevera mundu ni wamuonia ni urenda so mundu ni ona atiriri ati toni wiki iniciataga ona mundu wakwa ni iniciataga koguo ni kuonania ni areka ati ni kuonania ni enyendete na ni aranyenda ucio ndi undu utanaga mundume on ungeni mundume ni uramukirevera ucoka wonie mundume ati ni ureka ati ni uramudesire wonie mundume ati ni ureka ati no initiate kindu gitagwo ndamurano gutie kindu gitanaga mundume on takiu na rumere me haha ni mekunjira tondu ni aingi muno ni mekunjira na ni jeteri mu comment thini wa comment section mujire kana ndigu kana tiguo ucio ni undu wa mbere. Undu wa kere utanaga mundume on ni kindu gitagwo eye contact eke inde mwire maitho maya twinamo maragia maundu maingi muno iguru rigie wendo na ni kuri maitho ungirora mundu namo ona ungikora mundu ucio ndauma na bata wa gwikana wone mundu ucio ni ambiriria guthagathaga macembe make tondu ni aramenya haha hena wira wagirirwo ni kurutwo na mundu uria kuruta wira ucio ti mundu ungi ni nie njagirirwo ni kuruta wira ucio. Eye contact mutumia ni hari ritho ungikirie mundume ritho ria wendo rimu turn on ni kuri ritho ungikirie mundume rimuingate maitho maitu maragia maundu maingi muno iguru rigie ndamurano ati ni ndarwa mundu wakwa gwo ona itamwirite ni ndirenda maitho tu peke yake ni mamukinyiria message ni mamukinyiria ndumiriri tata ni arenda Eunice ni arenda mundu wakwa ni arenda maitho tu peke yake. Eye contact ni yamukinyiria message ati ni ndireka ati ni ndirenda maitho ni matumaga mundume ona atauma wa gwikana eke ati acoke nyumba ekane maitho ni matumaga mundume ona kwiharirie ni wira eguthiaga akahura thiwo wira-ini akamwira ni ngucererwo ndagika 10 ni ngucererwo 20 minutes ni ndanyitwo ni ka emergency ni kariku ni gagucokia mutumia na haria thutha wa tent ni tondu wake ni tondu hari na maitho maria mutumia kate ni kuri na maitho maria mutumia amurora namo mundume ona ndangihota kumiria ndangihota guthie ati mundume ona guthie na barabara no athire eigirie kindu haha ni tari kuhitha rehitha ni tondu wake ni tondu ritho riria arorirwo nario ritumire direct okie. Eye contact ni kindu kingi gitanaga mundume ona ihenya muno uria uramurora na tumaitho tu twa wendo hari kiundu ona tumaitho-ini twaku kiundu ku akurora ogwo mundu ucio akaigwa ni arenda na ndangihota kuma hau ukona mundu mena niokia by the way ndio kana wana thiginya handu occasion mwikana rita mundu wo the moment wa murora ogwo tu maitho magatuma message mundu mekaambirie gukia akambire kuguthithania maguru ni tondu wake ni tondu wa maitho maria wa murora na muginya wigwa agikwira ati tu maitho tu twaku ri wina tu maitho twa wendo yani ni wona koguo maitho ri ni matanaga mundu me oni na ihenya muno ucio ni undu wa keri. Undu wa gatatu undu uria utanaga mundume oni ni wona hindi amurekana ni kuri tumigambo muhiki arutaga ni kuri tumigambo mutumia arutaga kumon kurira kugiriria tondu tu wikaga wi mutumia moni kurira kugiriria tondu tu ni tutanaga mundume oni muno ni tondu wake ni tutumaga mundume amenye ni hari nondu areka mundu ucio no korwo muti wake ni guthia kuwererekera ri akamenya haya he nondu ndireka ongikorwo ni aramonire ongikorwo ni ararira ri ni signs ya kunyonia atiri ni hari na kaundu ndireka ati ni hari kaundu ndireka ni hari undu ndiramuiguithia no riu ungithia hau ugwo muthuri aragiria gukunja agerie gwika atia
yani okirete woro guti ndura respond duramoni durarira duragamba dureka atia durenyagunya okirete hau uguo muthuri ona no one mutu wake nureka ta mutu wake na ni wahora ni tondu wake ena mundu utara respond no we hau ugikorwo nuramoni kumoni ni gutuma ndi kuya mundu mekiria hinya yani ni kumutua yani ni gutumaga eke ati ni gutumaga amenye hari no ndu areka ati ari no ndu areka ni kuyaga mundu me motisha reke uthire kiugo motisha ni kuyaga mundu me motisha akamenya ni hari undu areka ati ni hari undu areka agathie na mbere na kwenjera makiri ni tondu ni arona partner yake ri ni ara participate na kindu gitagwo tia morning crying kugamba tondu tatu ni ara respond hinde mundu me ona ni ura respond kana igwa tu sound tatu uguri mundu me ni agiega no horo ucio akwenda gwika atia gwika undu ucio makire tondu ni arona mundu wake ni areka ati mundu wake ni arakenerera na agatuika turned on na njira iguru muno kana na gikiro kia iguru muno undu ucio ngi utanaga mundu me on niki lightly scratching his back hinde mwinake hinde aragwika kana hinde mwikarite nake aguo uko wa scratch kiria mugongo gake wega ukamuthathaia githuri wega muno ukahutia inner thighs ciake undu ucio atuikaga turned on ukona mundu ru ndari undu atigitie ona ngikorwo mwigitini mundu no akurundire gitini ni tondu wake ni tondu wori araigwa you have turned this man on kumu scratch tukamugongo kumuhutahutia wega githuri-ini kuikurukia moko umuhutahutia hakinana-ini umuhutahutia guko inner thighs mundu ucio ni atuikaga turned on ni ihenya muno koguo haha ni ndiraheana tactics cia gwika atia cia guturn mundu me on kana kiria gitanaga mundu me on as a lady. What do you do as a woman? What do you do to turn this man on? What do you do to turn your lover on? What do you do to turn your man on? What do you do? Ni maundu turiku wagiriire gwika nigetha twikete tutani mundu me on. So hinde wa scratch mugongo wa muthathaia wega muhutahutia wega undu ucio ni utanaga mundu me on na njira nene muno. Undu wa mwisho uria ngwariria utanaga mundu on undu wa mwisho uria utanaga mundu on ni hindi ria mundu waku arakuhutahutia kana mwinake murekana ukamunyita guoko ku ukaku direct haria urenda akuhutie ongikorwo urenda akuhutie no ugatwara guoko ku direct ongikorwo urenda akuonge kamuthia ka nyondo ugatwara guoko ku direct kamuthia-ini ka nyondo mundu ucio ni amenyaga haria urenda kuhutio na gutiri kindu gitanaga mundu me on uguo ati no rageria kumudirect kamwira ndirenda haha hutia haha ikurukia njiko abatira undu ucio utanaga mundu me on wega muno ati roya moko make wega ukama direct hutia haha mundu wakwa njiko na mundu ucio akaigua ni uraigua wega uti mundu undu utanaga mundu me on tocio yani ukamuonia uria urenda ni ndenda kuhutio noe ni ndenda kuhutio tunyondo ni ndenda kuhutio kinana ni ndenda kuhutio ciero yani reke ngure gutiri undu utanaga mundu me on tocio yani ugatuma mundu ucio nginya atuike excited aka enjoy kindu gitagwo ndamurano wega muno na akamikenerera muno na ni arona atiriri ni umwitikitie yani nginya akagĩa na confidence mundu ni arona wina confidence nake ongikorwo ni ugwitikira kuoya guoko ugutware umwire ukuigire handu hana ona tamwirite ri the moment woya guoko wigire handu hana ri mundu ucio ni amenyaga direct mundu haha ni warenda timuhutie the moment woya guoko wamwigire runyondo-ini ri ni amenyaga mundu arenda timuhutie tumithia twa nyondo kana ndituonge the moment waigirira guoko no-ini mundu ni amenyaga mundu arenda hure brush haha iguru so mundu ucio ri undu wa mbere ni amenyaga ni wage na confidence nake na nikio ureka ta nikio uramu direct kwa mundu ucio nagikana ri ena excitement tondu wake ena confidence ni umuongagirira confidence because ni wamwitikia so mundu ukona nginya confidence yake ni ekate confidence yake ni ya rise so macio ni mo maundu maria matanaga mundu me on ndahutia o manini ni maingi muno no macio tu no mamwe ma maundu maria matanaga mundu me on ukona o mundu me ona ukikorwo ni ekuremago ni ndamurano mundu me ona ukorwo ni ekweheria ndamurano mundu me ona ukorwo ni kumekumaga athie ukona mundu ucio ni akwira ta ni twambe tucoke na thutha mundu wakwa henda kaundu ndenda gugwika mwikinya hau ri agakurunda thi umenye mundu ucio hena kindu weka kia mutan on so ngwiciria message ni yakinya as a woman how you are supposed to handle your man muthenya wa muthi gukinye hau na ringi ni murikani ni wanyu tata wa Ngoyo Eunice Nyambura N na njukaga haha nigetha tutuike a guteithania tutuike a kwaraniria
tutuike akwariria maundu maria mangiagiriria ihiko citu ndamurano citu relationship citu ngwicire hario kaundu wanyita ngugutigira umuthenya wa muthi ngwendithirie muthenya mwega wina kirathimo kia Ngai urore magukumia. Shalom, shalom, shalom.